Fel arfer fi'n cael carden iddo fe a falle na i trwyddo fe i prif o fwyd yn y nos gatre. Ni wedi gweld cynnydd, byddwn ni'n credu yn y 7 mlynedd diwetha, ni'n gweld tipyn mwy o sylw'n cael ei roi i'r digwyddiad, fe ti'n galw fe, a ni'n cario lot mwy o stoc o gardiau Santes Dwynwen erbyn hyn, a ni'n gwerthu lot mwy o'r cardiau yna na beth ydyn ni i gymaru dyr ei Sam Ffolant. Wyna fi'n credu. Wyna. Na, sy'n credu? No. Yeah, my husband always celebrates it with me because he's Welsh. So. Normally gets me something like a Welsh card and then like chocolates. I don't normally, but he always, I don't know why, but he just always done it for me. Yeah. Yeah.